Memo kwa ba meda said Badwam TV Badwam Health Tips eso na wotwi wa waka ye ho ye da se bia wo de nene de kan a wotie ye ya na wotwi mu nyina ye kasa fa prostate ho endpoint homeopathic clinic ko se bra no check him out free na enenso na wotwi mu ye di ho nkomo doctor wa hanti obesa abọ mu so na fe motrumi ka ba no ma be check opportunity ni doctor Memo kwa ba ne na se ye hwe causes and complications I wo prostate ho yo normal e de prostate yade ba e depend on prostate yade bia ne de ade ko de ba okay enti se okonya bibi se prostatitis and prostate abscess ya e no no sexually transmitted yade na enam yade ya nya mema bitimenya ene yade a non sexually transmitted infections and mwa ko ye bema mu didi kwa no nyina etimi de saa wa hawo no e ba behwe enti jerem zikan from the beginning no when it comes to prostatitis ne dia obi etimi nya ko be ma bia betimi nya infection so mwa wa ne betimi didi akọ prostate na ed inflammation aba behwe obi okra no na chemicals bi etimi ede eye enti eno no tade ana se kokoye bibi te se prostate enlargement ni prostate cancer ne dia and they are na hormonal conditions do we have prostate enlargement no they are na de ban say ya na empanyifo enya prostate enlargement e be from 40 years and above it is so far in my practices no me yan hu akola wo be 20 years 30 years wanya prostate enlargement da prostatitis no bia bitmenya because of infection no? Yes but when it comes to prostate enlargement ne dia wo hu say omo amfie ne ko animu no de ma ne ba say ne nyina ne say wo ye young wa be ma bia ye young wa onipa be ma bia produce two main hormones estrogen and testosterone now wo ye young wa wo produce high testosterone enti wo nyini no na testosterone na produce na esort na estrogen level na rise na estrogen production too much production of estrogen no e promote the growth of the prostate it will produce more of you know na be ma bia wo young wa ahoden empema ahoden na wo soro but wo nyini no na empema ahoden no e ba form na saa ade no e ma saa empema ahoden ba e ba form no na e jese no no kosoro no na e affect the growth no na e ma growth no iti na be ma de wo nyini no there's a possibility is na prostate no so nyini iti hormones e ya de di ma kotene pa ene na bebre no aso so ha na e wo mabusuam yes enti hereditary abusuam bi wo ha omo ya de no se wa batena akura se da no bo se de me fie de me papa me grandfather ya de we ne kun no ono no ya se no rubber me papa ye se no rubber nti wo wo hu se wo abusuam ya se bi mu rubber ana ya se prostate cancer ne kun wo mo no wo so ye very careful na sa ye free check bi utimi e dey etimi e be check ni it complications e woman say etimi ma retention of urine be ma be sori anopa o be so odun so pa jon so de o pass na jon so ne ma o chim kra ma prostate na say aye cancerous aye enlarged aye prostate no aye inflamed o jon so a nsuo fi be ma ne mo ba Johnson no kra ntimi ma ebedu mebi no na ama the production of sperms the quality of sperm or sperm na dey is produced name the quality dey e produce prostate na e produce the nutritional part of it no na say ekofo eti bo say the obe check no na yes o anya bi e say low sperm count it bebre no ano etimi kokogina sa ade no so and na need complication ni kra say we etimi kum nipa oh yes prostate cancer in fact your man mu kra ya tete mpanyifo bebre wa cancer etimekum wo mo in fact amano ne kra no ekum amanfo se wunya cancer no wanhu ni ntemo a nti se empem bebre no ano be ye check na ya check yenya hu pepepe na enlargement wo a we go further and abo se na empem bebre ba be ye biopsy ni sa na ma no ahwe ya pick sample of it e de lab kwalibu ni akwa check sa ade ni nyina ade eti e wo it complication nemu no se wo any prostate condition bia na science bia wo face ya for number is 0244 867068 endpoint homeopathic clinic number 0244 867068
68. Yada Dr. Duboatin ase Endpoint Homeopathic Clinic na daroma ene edi dwumadi ebro. Ochino so ade pache ene ye won kon odi akan ye ho ye ntoaso.